Malo ngā lulua Tala Fou o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O fola le whainga malua ni sa wale se o lo la tomata i tuina nei, le whaia whasol tu la fono mea whapapa i le Australia Day po le aso wa malolo lea e whamanatu a tae au. O whaia le tu la ngono le alia e o mea whapapa sa whaia le mai o le fiafio le New Year's Eve, lea na se imawai atu nei, sa liputi ai e whaatino o e nisi mea whapapa e au noma se leisene e whaatanga i le tūlanga. Le lawa whailoa le malo o so se tasi e maua whaatino le tūlanga au lumana i eile aso malo loa tae au la i eiso whaatatau e whaia iai. O mere sui o le Safe Work New South Wales, Natasha Mann, o le angai o alatou sa iringa i le whaunga ino o mea whapapa nei le stete o lo ave i eile latou whaamomua. O mea whapapa e ono awhai nai soi fua pe mariu ai fo stasi pe aunga o ngā fianga ma o stasi leo ma fuanga walai o nā ngā i eile sila le malo. O so se tasi fo ia maua o whaatau pe te wina ma whea vea i mea whapapa e au noma se whaatangana e ono whaasala i se sala tupe lua sulfitu a whedi ma se lau po le turi o le whaasalanga i se fururua masina i le whare pui pui. O ni patiara iai fo o seisi whainga malanga le Qantas na toe whaafo i le vasaneo no se wha le tonu o le technical issue pe o na ta ua i tala le 9 News. Wa mea le malanga mai Perth i Kalgoorlie i le Sonanafi wha maro sira toe whaafo i ae pe amara se lau kilomita talu na amata le whainga malanga ma toe fo i saunga le mua i Perth ai whaato a te le lima i le fiafi. Wa maunia mai le malai wa lele lea i le whaitua Ausetalia i le inisi na wha manua ria po ni wha le tonu o ngaonga fo i le waa ma lo whaia ne Yesu e suenga. Nei le watu nei na awinatu Tala Fou li poti i isi fo i whainga malanga le Qantas na toe wha fo i umai le vaenga na malanga mai ai i le vaiasu taruai ia ua wha ilua le wha urulunga le company o lo o le lei pea le au nanga. O lo au fiai ma se pepe i le au maari riu se wha lablava tau ta avale na tula e mai Queensland le tae wana nafi wha mai li poti e tele ta avale na lave vea au fiai lori e lua ma se sedan i le wha lablava na tupu i Warrego Highway i Oki. O le whaalablava o maali waitanga te tolu e au fiai ma le pepe ma isi o lo manunua e tinga ina isi. O e o maali riwa tala tonuina o le tamama le tina o le pepe ma o mai le teminei ele o manina o le mafuanga o le whaalablave o lo ngarulu e pele au su e whaapitoa le whaamautuina o le atulanga. Whao o whaamaisenga leo leo i ainga o e ua afia au whaatari aisa au te lenga o se ripotere nei whaalablave mai Queenslandi. O fautoina lau whai taavale le so i sini, wha o ngā tatau loa le awanoa ma le taimi ua whaeloa mai ai, ua mawasina wha maa venga le tau le penisini, e utu ai taavale a wale anga i atu le whae ungo le vai aso. Wa mai ua whae titia mai le tau le penisini le taimi le nei wha atusa le vai aso utua nai, penisini unleaded, wana o le tā lao no sulfitu sene le rita, wa iloa li poti wa lapta ia tangata ia wha o ngā loa le awanoa, wha atutumu ai taavale, wana le ato e fo i lava fo i lunga le tau le penisini, ini nei aso lumana iai. Ua whea unga tonu lea ma le fuafuanga anisi mo le aso maloloa tae au, e mai se leanga i atu le whae ungo le vai aso. Ua pa ufo i ma le tau le kiso le ua whae loa mai ua fastful sene ua ave sea mai le tau na iai i le vai aso ua tea. Ma le tana muli, wha manatu ma fautuaina le mtanga luengo le soifua maloloina tangata o lo au mau le Central Coast i New South Wales e tu sai maunga o le meningococcal ina ua maua i li poti e to olua ni tangata mai le whaitu lea na wha maonia a fia i le wha mai i le masina taluai. O le whaatonu whaitu malo le soifua maloloina i le whaitu lea o Dr. Catherine Taylor wa ia vala unei tangata ia sila ia aunga e ono a fia inisi o ainga ma ia vave ono va ia se fo mai. O le meningococcal ma o nā unga e vave, ma whaafua se i o na vai e tangata, ma e vave fo i o nā fianga. Whai mai le fo mai ala ngona pe ma salomia o lo o a fia, ia vave lo nā ngā e vai le fo mai, e awale no fuai, o no le ngasa le nei, e vave fo i na wha umtia le soifua, pe a whai le vave o na whai e se tonga fiti. E au pito o ngaonga i tamaiti lalo ta i lima tausanga, ma le sifuru lima anga i le lua sifuru tausanga le mātutua, ma o a unga e au fia i le fiva, tā vave o le fatu, marulu o lima mawae, whaafaiga tā fo i o nāla i lunga, e le ngata i leo le ti ngā o le tino, ti ngā mālosi le ulu, le fia i mō li mālolosi, ti ngā le ua, mamangeso fo i ma le tino.
Tala nā le radio Samoa mai Ausetalia le nei asalulu, tātou whelo ai fwoi mō se whapoponga, taimi whapenei le aso atai au. Manua ngā ruenga o whenga iai, soifua. Talofa lava. O le aunanga o le ola manuia services a le South Seas Healthcare. E fsosoani tangata wa iai whaafitauli o no tālong whaitupe. Whapea fianga mawhitianga o no le awa malosi mwhala au whaasaina. E te mana o mies tangata whaatutuaina e te tala noa mwhaasoa iai mawhitianga o whiangai maoi. Ma ia whaasaoloto oe ma ia whaafitauli. O lea wa iai le aunanga wha... O le lima o fesirianga i sao i me whaatau ia Ausetalia, Australian Values, ma o tangata e tāro sanga e te tau ona sao umatali ia fesiri, e te tau fōe na ausia le 5% o tongi. O le teimi nei o se tasi o aso tā ua le nei le soifua i rātou ia, whaamunueina tāro sanga, e a vea matangata anu o Ausetalia e peona whaatau nu wai sauninga, i vaenga ese o le atunu e whaamanatuai, le ausia o sea fō i rā sanga, i le au mawai i le atunu nei. E le ilewa nei ona malanga mai se tamai swafa i a Paul Doran, masiona ainga i Ausetalia, e amatai le soifuanga i le nei atunu upeitai, wa maua le tala wha anoa noa i le vēso nei o se tamasia wa mariu, au tau mawhai e lawe i maisi o na hawhine mai le sami, i se matawhanga i le North Coast o New South Wales. Pasu di matausanga o leta mama i Ayalani, na malanga mai malona to o rua malala whanau e to o tolu mau i Lennox Head, pei ta ule vai aso na te neina tupoi se whaalawalawe le 7 Mile Beach, sa iai na ua whaafua se o na tawhea i le awhawhine la i titi o Doran, i le sami, ma whaavawe aturo i eisi urungani i pei tai, whaasao ina le tene i titi ele i tue fo i ane si o na tamā, ma mawai se teimi munmuri ane, ele vaenga ngā rurue fsoswani, tau mwha i ei ngā ruenga la vea i pei tai ele manuia. O mori mau umasi o na ainga mawo o se tamae fia e wha muamuola na ainga ma lo wa yei se tau mwhainga sa ili tupe fesoson yai i toe sauninga o lea tamae whai ai Ausetalia nei wha pia fo i maai alani. Ua whamatala e leo o ni whainga le mawhauwhau se tulou le whao o le oti se tasi o li e suafa i a Michael Kerr i le tausanga le te nei e ni ali se to o tolu e lua sulua tausanga ma le isi to o lua ta i sufi tausanga le mātua. Whai mai leo i lātou ia umoria le whasio tio Kerr, po e na mai lātou mai Penrith i le solua, ma se tasi o whale na whai eiso e suenga. Peta ua ina le whamtalanga leo le tamai lima su tasi tausanga o mariu, na ngāo ia le toru lea sina tupe titi sa ia te ia malana telefoni, i le masina ia ni nuari tausanga taluai, tau mawhaile awari i le ngāo ia se pampensini peita i le i tau nuu, whaasanga ane i loa o so whai masitangata lea na umai lava malona soifua. O te ena te tala i tua tala vau to lua, mai toi tutu rai le whamsinonga ia mati, au le li e lua sulua tausanga o te ena fo i le tala i tua, te tau na tu rai le whamsinonga i Wollongong i le asoata e au. Ma le tala murimuri o se tasi o tangata sa tau sa idia Ausetalia, ua maua nei, sa lafi i le ana o se whaafwailana nga i ese madawi ni le asona nafi, wha moe mo le atu Asia. O Mark Horn, le suafa o le tangata na tau sa idia mai e leo talu o ke topa, whetau wa ina ilo na AVS o le masini e le tise leo, le monitoring bracelet, sa mata i tuwai le vaenga o ia i sini, masola e se ai. Lo li patia na afia se whalamlawe na whana i se avelori i le lua whelua se fulu, whetau wa ina leo na ngao iai ma se vaenga tupe tele, lima se rau lima se fulu wafe mai le loli, a na whaasao ina le avelori. Ma wala leo le li le au le nafi au tau mawhai e sola ese le vaa lea mai Cullen Bay ma o le asonga fua mua e tula i le whamsinonga. Tala na le radio Samoa, mo le nei a stofi. Tala falava o se whapoponga le nei o tala mai o